chibai ule vain hi main ni somni pariat sang ni le somni pakhat zirtop ni ania vain le nibin lama Myanmaram chunga thil thlang sa zualte longai thlale ila thupoi mole beng var thlak tak tak te hi atop lama kan puan thin awangin atop thlenga min lo ngai thlak sak turin kan ngen a cheu muse khopuya bompuaka mi pakhat athi Sunstead marlam muse khopuya bazar bula tukin main ni somni pariat jing dariat vel khan bom apuaka bai khaltu mount jain kumsom pangami athia abul hnaya damdoi dor ngak tu maiche pakhatin hliam atuar bok he bom lekha khonga tuam konglaya lo amchu mount jain hian achara apuak ngala akepahni akhub zona abung ve ve a athinga lani a bike po akang chheweka tarmit zorna dora thok maiche pakhat bike le ama po akanga aliam na khop mai ti in mitamutu te chuan an soi ani mai ni somni paruk po khan muse a hian bom voi thum lai alo puak to bok ani chin state palewa a bom voi ni apuak tukin mai ni somni pariat jing dar sarivel khan chin state paledwa khopuya bom voi ni apuaka ama sa jok hi konglaya apuaka anunung jok hi bank kota apuak health department a thok mi pakhatin hliam te naw atuara he bom hi eng bom nge ti ero an la shelo mai chapaka chuan jingkara bom puak ri kan hriat atang khan tuman kan en ngam lo kan chuak ngam lo sim dorte po an in hong hlom na a tuma thil lein kan chuak ngam lo no pangte po sikulan kal ngam lo ti in asoi ani renguna chimin daya sipaite ka anni nimin mai ni somni pasari tlai daruk le mini somni khan rengun chimin daya sanga zorna bazar bula swal sipai than khate duty na mun chu mi tu ti hriat lo ral thom keng ten an kapa mi pakhat athi a aban abunga mi pali in hliam na tak an tuara midang pahni chuan hliam te naw an tuara ban bung hian aban bung kengin a auchiam ni in mitam hutu te chuan an soi ani mai thila damdo in kota duty police ka hlum ani Mandalay region mai thila khopuya damdo in kota security duty police chu nimin mai ni somni pasari zandar kuale mini sompanga khan ka hlum ani mitam hutu soidan chuan kar pakhat alo kala an kam ngala damdo in an zon mek lain athi police le sipai lamten 12 thatu zongin an chuak ngal ani ti in asoi loinko a sipai hlau tlan sia poisoi lo no pangka hlum ani nimin mai ni somni pasari sonudar khalle achan vevel khan kaya state loinko khopuya kayan taya tape kong lama sipai terrorist te hlawat lan sia no pangkum som palimi chu sual sipai ten alua anka awangin athi he anka hlum tak poisoi lo no pang hi Sunday e ani a chan lewang omlovin anka phlum ti in pawnglong media chuan atar lang ani Sunstead lama thon tu ral thuam som thumvel Thailand rama amman ani nimin mai ni somni pasari tlai lam khan barmaram Sunstead ta chilei lama thon tur ral thuam som thumvel chu Thailand ramri me sain khopuya check gate police ten anman heral thuam anman te hi airgun M4 rifle som palile pistol som pathum baka silaimu singa vel ani a heral thuam phurtu Hilux motor driver hi Barmami Jophiu ani thu Thailand ram me sai press chuan atar lang ani Sakai region kani khopui atanga ral tlan mi singkhat chuang an om Sakai region kani khopuya April thla atang khan military council sipai tele PDF te anin kap tana me thlani somni pani khan nasataka anin ka awangin mi singkhale sanga velte chu chinduen luipui dunga anral tlan ani kani khopuya sual sipai anon lut ti an hriatin a chevel khosang sanga cheng te chuan an venga sipai an lut ve ang ti hlawin an thlabara khu an chu asan hlom ta ani mithen khachu me thlatir atang to khan an ral tlan to ni in an soibok ani tan luen rivera tui khwalian siam turin sipai in China aphalsak aram leilung fa sian nam ho po an ron mel lo ani sian state China ram ribula kunlong mega hydel project chu sipain man mo takin athunaina chel atanga thathum nuwa China atho tir don ta Myanmar kho chaklam rama Sian state kaltanga mar atanga chimlama luang river Salwin Tanluin river khuapa tui khwalian pui megadam siam turin sipai council sarkarin China ram hena tho phalna thuthlung MOA memorandum of agreement aziak felta
he Upper Sunluin hydroelectric mega project kunlong khokianga nei tur hi Chinese company MS Energy Group Holding Limited le MS Goldwater Resource Asia World Limited nena tho phalna pek ani he contract agreement hi Sipai Council Sarkar Hnuaia Ministry of Electrical Energy MOEE nena manmo taka zia ani EPC tia kansiathin Electric Department in a supervise don ani anin rem dan chi a hi siat kim ani thailawa project zo fel huna chuan megawatt sangkhat zali athar chuak thaidona Myanmar ram chuan anei tu ni mana 10% athonin anei theidona amobo bel ani chuan 50% thlengin kolpetha China hnen atangin alai theyang kumsamli chung chu China sarkarin anei tu din hun achangang ti po atel ome Sarkar masa NLD in thu an nei lai khan China ram risula hydroelectric project siam thai tu zongjong chu alo thi thlai diam to a athen ta chu Sun State mi mai ni lovin Karen State le Kayenni State paltlang angai lain tuichim chiat tu ram te chu China mai ni lovin Thailand ram te po atel thai dona phim khur taka akal pui lain sipailal ho hian an hlok na le an ma khuanga in an lo bo zui ta thot thot ani project area himnan ti in China sipai ven himphal sakta sela chuan kumsomli chuang Myanmar ram China hne pe ang anile dona tin project huam chunga ramngo zongjong kha dimlo baksakin answa samle dona sipai fir fiak thlok thol ho hian an don chiang lo ani I huan zau taka mi in chong som ron sata sela chong khat chau kha athlonin luatir che sela I huan thlai tenen kumsomli chung anta angin cheibolta angni ta sela chutiang ang chu ani mai kumsamli hnulama a omdan tur engtin nge an soi chiang box silawa sual sipai hawin Myanmar leilung ho sakna an thalle te der maile tun na hian Myanmar poisa cheng sing khat not thar China lama chut aron lu thu riat ani a chiat sing khat not lem a chu thu hi soya om fo to a thlama salama tanga tun thleng po in ti thi emo thak minutize emo tur anga soi alani chaureng ani amang tumi puilam siat atan poimo chu singkhat not hi Central Bank in official in voihni asiam chuak to a aluile athar po chini a oma kumsang ni le sompani June ni sompanga khan asiam chuaka sangni le sompanga July ni khata meltharin aron siam chuak le a kumsang ni le som pasari June thla atangin zanga not le singkhat not lui Central Bank a lut reng reng chu khung bo vek ni in a chuak thar ber chau ape chuak ta ani tun thlengin ramchunga singkhat not man mek hian mel mang chini anaya kan tun lai boruak enin film khur taka donson po angai hle ang ma se thimai turanga ya a hlutna ai niama manral dan ngai tole bank luk chiat hlawa poisa draw chuak vek tuma commission man sen cheu te hi afin thlak ber lo ti siat atha made in China chuak thar don pal I hlaw ani chuan tuna singkhat not nen hian uluk takin ilo thlek ton fo don nia Myanmar a thathum chungin bom voi zathum chuang apuak RFA Radio Free Asia lamchut danin siam chop bom le paipon bom apu atamna mun berta chu police station bul le an kai noi mun bi ka te printing office ate sikula ate office ten khata te sarkar na thok ina te ba ka veng chung in then khata te ani tlang puiti in atar lang ani Myanmar ma mun poimo tak omna hiangonga hian nitin bompuak ri siat tur a omrenga mani lo khan tingkan chun khopui e wat dama yongkiang buildinga in neina bom apuaka maunu tiamin mi papahni an boral thu po kan sevek ome yangong khopuya cheng thin kuzia lun chuan yangong khopuya bom puana chan tamjok te hi sipai omna le akai hnoi omna mun vela ani tlang pui thu asoya bompuana mun then khat te chu sipain aruat kholal ina mutur om nual bok bompu azin na mun pui pakhat chu Sagaing region kalimyo hi ani a meni somni pali sangni le somni pakhat khan number 6 high school bula bom apuak le a AAPP in achin sia danin sipain sarkarna anlak atanga march ni somni pahni sangni le somni pakhat theng khan mi jahni somruk pakhat zet bom wangin an boral to a he bom apuana mun te hi sipaile akai noite muna mutur atamber ani RFA le International Security Company 10 Mars thla sangni le somni pakhat chunga anchin sia danin siam chop bom le rapu bom voisom pathum aya tlem lo apuak to a
April sangni le somni pakhat thlachung khan voiza somnga pariat ayatlem lo le tun mei thla ni khat atanga ni somni pakhat sangni le somni pakhat thleng khan voiza somli ayatlem lo apu to thu antar langbok ani nimin mei ni somni pasaria military council sipaile kaya state KPDF sipaite in kana a sipailam sompahni anthi thu KNU lam chuan thu chu an siam tukin jing lama po sipailam chuan force zanga chuang ba ka ral thom chi sang sang chu kaya khopui luaiko airport a an phurluta mun sang sang om asipaite chu athuam thale tan ni in KNU thu chua chuan atar langbok ani khetian media lamin KPDF lam abiak pon a chuan sipailam chu engang po in ron tamma se kan kap zelang ti in KPDF IOA thu soitu pakhat chuan asoi ani kaya state a hian mei ni somni pathum atangin military council le kaya people defense force te anlawin kap tan to ani Mizorama Myanmar ral tlan mi somli in COVID-19 kain mi pathum an thi thu siat ani Mizorama COVID in kaidarna na saberji nga mi aizol veng pahni singa veng le electric veng chunga Myanmar ral tlan omji nga COVID dan nakai mi somli panga mu chua ani to a tuna hian mi somthum vel chu enkol mek ani thu Myanmar Refugee Relief Committee Secretary Salai Hulian chuan asoi ani chuan COVID nannakai mi somli panga ti hi achuatir atanga chiar ani a voi khata mu chua ti na ani lo tuna chuan damle te po an to a mi somthum vel chuan enkolna an la dong mek ani ti in asoi heng sikai te jinga tamjok chu April niriata aizol ron lut te an ni a ma se khati hun lai khan oime po sia tirin kan chek veka an negative ani heti an ron thlen hnuwa kaizok an ni ti in pu JS lian sanga NGO United for Democratic Myanmar Secretary chuan asoibok ani nimin meni somni pasari thlenga Department of Information and Public Relations Government of Mizoram record dan chuan Mizoram COVID-19 kai mi sangni zariat som pasari omin mi somthum pali in anthi puito ani Military Council ne na in biak tumna PPST lekha aput suaruk thu siat ani Nationwide Ceasefire Agreement NCA a mingzia nan ethnic ral thomkeng pol som tetana remna kong dapsak tu pol Peace Process Steering Team PPST chuan Military Council ne na in biak dilna thuruk lekha chu voin me ni somni pariat hian aziaka RFA tarlan dan chuan Military Council lamin remna konga malak dan tur ngai to tu pol committee chairman aruat second general yapi chu an addressa subject a chuan NCA chungchang ti in PPST lam chuan an ziak ani achung thu a chuan Military Council lam Peace Committee Chairman Second General Min Nawan Mingzia Nana Meini Sompakua a in le khathon chu keini EAO Ethnic Armed Organizations lamin kan hmu a tan mado lamin NCA pom thaya in soi awangin alom om hle ti in tunlai boruak ne na in kai hnoi thu le malak dan tur lam hoi point sari lai tarlan ani a sipailam le PPST pol chuan in hmu wata thu chua in tom chua an tum thu te po hele kha hian atel ani hemi chungchanga hian ethnic armed group pakhata hruaitu pakhat chuan tun anghuna hetiang le khaji achu mipuite spring revolution laka rin omlona thilti ani ti in asoi ma se hele kha hi engpol kai hruaina aziak nge ti le pol som omte hian an thlop vekem ti po siat ani lova an hmingsain te po hmu tur om chuang lo ani CA a hian ethnic ral thuamkeng pol som KNU RCSS DKBA KNU KNLA ALP CNF MNSP le LDU te antela AA le KIA te chu tun thlengin an la tel lo ani Myanmar sipai te kai noi company ten khovel beng lian pakua a US dollar billion somni pali chuang investment an nei dan chunga leng Myanmar sipai ne na in thlunzom company ten khovel beng lian pakua a US dollar billion somni pali zatin investment an nei thu Justice for Myanmar chuan atar lang ani heng beng lian tham Mitsubishi UFJ Financial Group Sumitomo Mitsui Financial Group JP Morgan Chase UBS Credit Suisse Morgan Stanley Bank of America Wells Fargo le BNP Paribas tenen hian an thokza don ni in thu chu an lo siam to ani
riat chian le dan pakhata chuan heng khovela benglian pakuate hi Myanmar sipai sarkar te nena inkung kai company le sumdon na lian tham hun som pariata US dollar billion somni palihu share an nei ni in an soibok ani he khovel benglian pakuate nena investment an nei chan po hi Myanmar military inven na a thil hral chuana Bharat Electronic INC te military sumdon na lam POSCO le Chevron Shell Total company tiamin tui al thaile National Gas Company pariatte antela henga an tho hona zongjong hi Myanmar Military Council in sarkar na alak February ni khat sanghni le somni pakhat atang khan ma an latan ani Military Council lam kai hnoite chuan Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG JP Morgan Chase UBS Credit Suisse Morgan Stanley Bank of America Wells Fargo le BNP Paribas Bank tele company lian sompariata po hian US dollar billion khat theu share an nei thu siat ani bok MUFG company pakhat ringota po hian US dollar billion nga an hun thu le SMFG le JP Morgan Chase po hian US dollar billion li share an nei thu JFN chuan an soi ani Goldman Sachs company atanga Myanmar military ral thuam thon le hral chuana Bharat Electronics a hian share 5.7 anei le boka heng boruaka hian international company kalmang OECD le UNO a sumdon na le human rights lamte ngai dan chuan company a hian mihring zalen na nual suat lo tur le din hun niam zoka omlo ram turin mo phurna sang tak in nei ani ti in atar lang ani Justice for Myanmar a spokesperson ma yadana mangchuan kan tarlan ta khovel benglian thamne na an indor vel na hian human rights lampang chu an ngai to omsot to karing sipaiten mipui an ngai sa a benglam thunun an tumvek boxi a ti in asoi ani ma se heng thil hi dan ang taka chingfel tur chuan hun adu rei le viau mai thei ani kumsang ni le som pasari khan Myanmar sipaite hi Arakan State Marlama Rohingya ansoi saklum nual awangin international quota anin lan pha to angin kumin sanghni le somni pakhata sarkar na anpong lak mai pi alama mi puichan ai le ram thau soka poisoi lo nau pangtiama mi zaria chuang an thale tak awangin ram chung le ram pon dan international law an bo sena sa hle ti chu khovelin a hailova anchunga anphu tok semna lekko ani hun tur chu Myanmar mi puite nga hlelle tlumte a thira an thlir ber pakhat ani sipain UNO ambassador u chomyo thun aya midang da atum Myanmar sipaiten New York khopuya Myanmar UNO ambassador u chomyo thun aya midang da antum thu siat ani a Washington DC a US Myanmar embassy chuan military attached colonel u ang turain chu u chomyo thun aya da atum thu chua siamin military council foreign minister u wana maunglun chuan Karkalta a Washington Post a athon thu Washington embassy a CDM aluta u chosua chuan RFA arsil ani hemi chungchang hi Karkalta lokha ani a helama Myanmar embassy atangin ambassador u aungli na po a in nam hnoi karinga Washington DC a ambassador u aungli na chu zona changin he thu hi adika UNO General Secretary hena thujiak thon ani thu asoya UNO po in rem ati pui karing ani ati UNO a hian credential committee a oma chu chuan thutluk na siam dona nima sela tuna chelmek chomyo thuna hi UNO chuan September thla theng na chel tura thutiam anei to wangin ahun zo hnu chawa malak a thaidon thu u cho suwa thun chuan asoi ani diktaka soidon chuan ambassador u chomyo thuna hi UNO nem nge ani angin September thla theng na achel dona chumikara midang enroll hi chu tidan phung ani lo reng reng London a Myanmar ambassador u cho suwa sipai sarkarin anda angin ambassador u chomyo thun po hi New York embassy palaite ina alu athiang bik lawang ti in u cho suwa thun chuan ngaidan asiam ve thung ani New York a Myanmar embassy chunga hian tunma atang rengin chung ko khat chau an khosa thin kha ania tuna chuan staff dang pahni anom tir le ta a hei hi ambassador u chomyo thuna thuna ina lak sak ang ani a phena om pakhat chu u chomyo thun kaltlanga
embassy thunai na laktum ang nivek lo ma se ang turayan aphing chil anga ngai thai ani u chomyo thun aya anda tum colonel aun turain hi pathian ni kalta khan Washington atangin New York embassy office a kalin staff honen anti ti thu siat ani chumizan atang chuan secretary of a government one u chojiya le u zozo aungtepon anvaria chil nia siat ani bok tunari chuan New York a Myanmar embassy office a democracy thlop tu mi pali te hi full time in an thok meka ambassador u chomyo thuna hi an vil veng mek ani tunlai hian Washington DC a Myanmar embassy office atanga CDM lut mi paruk zinga Myanmar ramalut ta secretary of a government tu uzim phongtin chu military council ten anzo dil chut mek ni in u cho suwa thun chuan asoi Washington a la chambang mi panga zinga pakhat chu CDM ata chuak le in embassy a athok le a midang pali ta chu military council ten mai ni ruk sang ni le somni pakhat khan an hna atangin an ban boka heng thukal kwalvel hi impuni lamin ngai dan siam turin ambassador u aungnin chuan RFA ashil ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule